KEISHAMTHONG Assembly Constituency ki Mla Nishikant Sapam nangasi MAHAKKI Local Area Development Fund dagi SHAKHIBA Club Building Amasung Community Hall ani SHANGADUNA Meeyam Da Khutshinnakhre ngasi Mla Nishikant Sapam na SHAKHIBA Club Building amadi Community Hall ani adudi KEISHAMPA Thiamlakai Development Committee gi nauna saba building Social Welfare Club Community Hall Nganapithong Mapal Amasung Haubam Marak Ngangom Lekai ki Maira Sangkam Community Hall nei Sangabagi Thormatuka Marilena, Mla Nishikant na hai, Local Area Development Fund as Meeyam Gini, Mahak Maranai Ginate, Mahak na mamang the high kiba siki amata jaroy, Haiba wasak adunga sisu, Hongdri Haina Mahak na makataki. Marak as the Mla Nishikant Sapam na ACS Gimaru eba drain sing, Hausi Husik sing ba ama Decembagi, Tabak singsu, Zatari Hairi. Local Area Development Fund je Meeyam Gini ai ginate adwain hek vote lepak padoi na wasak chabado ai sikim charo do ngasi dum lepchai adum sikim charo he Meeyam nomna ri wajau ngang munena kara maina in kental lejata mi dagi thabak hap de khang de kamai pisa charo doino ai di nungdang tum mangam moeba mi di phagi man ba ai di aseng ba tumai khanjai adum Meeyam na ai ure khoigi social media da yamna troll tawdor ngangi do Kangde modi kara maina yola pano kangde akoi di icha singa tambiri se ni pesa mat kanu huran kanu apa tau adu ina police danger kuni